Mau lawaran kopi? Ya, tis kuat. Biak di rasa gelas. Sakit dikit. Ya, sana. Tis sih bang, karena ya. Tingkong. Sep. Singkong sep. Alhamdulillah barokah. Iya, soy. Barokahnya. Orang mau main mah, atau di luhur. Orang selalu komplit. Yang penting silaturahmi. Ada aja rezekinya. Dipoto lah, kakak kalian. Background lagi tempat sampah aja. Itu ada teman. Ayo bilang ke. Upload Facebook ya apa? YouTube. Sama kayak Mas Lukman. Foto Mas Lukman ya. YouTube. Cekik upload.